Юғалмай тұрған мұң бұла, юйылмай, өлмей тұрған. Шул мұңдардан туған халқым кеске ойындар құрған. Ерте тұрған мұң бұла, сақыра, әйвей тұрған. Шул мұңдарды халқым яңылыш адымдан бұрған. Курсалай тұрған мұң бұла, ол қалқан көек хақлай. Баян тілі шул мұңдарды бір еткер хымақ хақлай. Күректерін ұлы, гармон дауыстарын тыңланы. Дәуге көкірәулерім қайтты ұрап, балқып кетті яшілік таңдарым. Дер ойлай кейіне гармондарда, білерге оның тілдерін. Зарин тезар болып, ешеттерге, ораптарына ерем түндерін. Ташқын ортағында тұрып қалды, көңіл бұлдарымды қозғатты. Мені еклендірген мұң ауазы, еңіл әйтті менің азапты. Бір ойлай мені гармондарда, білерге оның тілдерін. Зарин тезар болып, ешеттерге, орамдарда ерем түндерін. Ağaçlarda yuvup aldı, gün aldığan tumanlar aldı. Gitken çişmelerge hıvlar kaydı, şingen güller kavat yakardı. Bir uylay yine garmonlarla, ekmelerge bunun tillerin. Zarin çizar bulup, işittirge, uğramlarda yürüyüm tünderin. Bir uylay garmonlarla, ekmelerge onun tillerin. Zarin tizar bulup, işittirge, uğramlarda yürüyem tünderin. Hayda gel oynağın garmonlar. Bir uylay garmondarda, ekmelerge bunun tillerin. Zarin tizar bulup, işittirge, uğramlarına yürüyem tünderin. Bir uylay garmondarda, ekmelerge bunun tillerin. Zarin tizar bulup, işittirge, uğramlarına yürüyem tünderin. Zarin tizar bulup, işittirge, uğramlarda yürüyem tünderin. Uğramlarda yürüyem tünderin. Башқұртстанның халық артисі Радик Уәл-Мұхаммедов. Баянсыларыбыз Салауат Халилов. Халит ағай Фатыхов. Ильшат Фатыхов. Башқұртстанның халық артисі Рем Гәрәев. Халит Фатыхов. На сцену приглашается председатель республиканского отделения Российского профсоюза работников культуры, народный артист Республики Башкортостан Александр Владимирович Кузьменко. Рахмет. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогой Халит. Для меня огромная честь, как и для многих, я думаю, кто сегодня еще будет выходить на эту сцену, приветствовать и поздравлять выдающегося музыканта. Потому что Халит Фатыхов
это не просто музыкант-виртуоз, это наш бренд. Да. И хочу вам сказать, что, конечно, вот сегодня такой необыкновенно душевный, теплый, домашний вечер, поэтому говорить долго нельзя, но не сказать не могу, потому что люблю очень этого артиста, так же, как и вы все. И мне кажется, самая главная награда для любого артиста – это безмерная любовь народная. Халид, ты послушай. Ты послушай, что творит. Вперед, 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 это твои аплодисменты сегодня. Народный любимец. Выдающийся музыкант. Выдающийся артист. У нас сегодня так легко разбрасываются словами. Гений, великий. Вот он, выдающийся. Настоящий, народный. Я имею честь сегодня от имени Республиканской организации Башкортостана Общероссийского профсоюза работников культуры, дорогой Халид, вручить тебе почетную грамоту. Мы успели ее сделать. Это почетная грамота Общероссийского профсоюза работников культуры за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие музыкального искусства, я бы сказал, огромный выдающийся вклад. Ну, вот такая формулировка. Высокоисполнительское мастерство, активное участие в жизни коллектива. Награждается почетной грамотой Российского профсоюза за подписью председателя Центрального комитета Светланы Цыгановой артист Башкирской государственной филармонии, народный артист Халид Шайхович Фатыхов. Самое главное, пусть вот эта любовь народная идет с тобой дальше по жизни. И, конечно же, единственное, что мы можем пожелать, помимо здоровья, разумеется, радуй нас очень долго. Пожалуйста, работай и живи долго-долго. На радость нам всем. Но поскольку наш вечер необыкновенно душевный и теплый, фактически, судя по тому, когда вы играете, вы не представляете, как там народ уже вовсю поет, пляшет. Одним словом, все пошло в разнос. Я умолкаю, иду в зал, мы продолжаем. Спасибо, Александр Владимирович, за теплые слова. Спасибо.
Стәрлетама қалаһының иркен өлгілі гармонсылар ансамблі. Етәксігі Башқұртстанның атқаданған мәдениет хезмәткәре Радик Галимьянов. Байыға сығып, өзімізсе матур етіп, баян гармон көйлеріне бір үздіріп бейіп аламын әлі. Дәрі өңіне бастық.
Филармониябыздың бейусілері Альберт Ильясов, Татьяна Мутафи, Рүстәм Гандалипов, Башқұртыстанның атқадаған артисі Евгения Цыпина, Башқұртыстанның халық Салават Юлаев ордені кавалері Халид Фатихов, Халид абый, гастроллерге ялгызы гына чыккан вакытларда ашадыңмы? Үстің жылымы? Шәй іштіңме? Халең ничек дип иң күп шалтыраткан кеше ул әлбәттә аның хәләле Башкортстанның халык артисты Лилия апа Фатихова. Хөрмәтле дуслар, гомер буе тугры аккоштай янәш йөзгән. Авыр вакытларда терәк таяныш, шатлыкта бәхет чыганага була алган хатын кыз ул Лилия апа. Менә бу сөю яшьрәк гаиләләргә бер үрнәк, хөрмәтле дуслар. Бергә булгач шулай булырга кирәк. Яраткач шулай булырга кирәк дип уйлара торган бер күренеш. Һәм шунысы иң мөһиме, бу гаилә янында һәр вакытта да башкалар күп. Аларга башкалар күп ынтыла. Аралашырга, дуслашырга, сөйләшергә. Һәм алар барысына да бер тигез игътибар бүлә белә алалар. Вакыт таба алалар. Чөнки бу гаилә өчен дуслык дигән төшенчә иң изге төшенчә. Almalar üssə ikən, üzülüb düşə ikən, alma kibik dostlar var da, günlər üssə ikən, almaları halğına, dəmləb para balğına, dostlar bilən oralaşu, günlərdə yalğına, almaları halğına, dəmləb para balğına, dostlar bilən oralaşu, günlərdə yalğına. Almalar uğan ikən, bəxtə bulğan ikən, sirlərimni bölüşərək dostlar bağılğan ikən, almaları alğına, dəmləb para balğına, dostlar bilən oralaşu, günlərdə yalğına, almaları halğına, dəmləb para balğına, dostlar bilən oralaşu, günlərdə yalğına. Almalarını üzərbiz, üstələrə tezərbiz, dostlar bilən bu dünyanı daryaların gizərbiz. Almaları halğına, dəmləb para balğına, dostlar bilən oralaşu, günlərdə yalğına. Almaları halğına, dəmləb para balğına, dostlar bilən oralaşu, günlərdə yalğına.
Моңлы ижади гаилә Фатиховтар гаиләһе. Башкортостандың халык артисты Лилия Фатихова. Халид Фатихов. Безне терелтүчеләр бит менә булар, рәхмәт. Ой, безнең туганнарыбыз, рәхмәт. Менә бит Чиләбедән хәтле килеп җиткән. Тагы бер сеңлем. Hürmetli Lilya апа, sizge oşatkanınız, işirgeniniz için, giyindirgeniniz için, şişindirgeniniz için, yaratkanınız için, munşa kırtkanınız için, tirgen bitirmağınızdır, tirgeniniz için de sizge çeşke. Hürmetli Halit abi, bundan 40 yıllar elek, birinci mertebesini televizorda görgende, mana shunda ko'krakka kirib qoldingiz, hamma shunda o'tirasiz. Siz Tatar Bashkurt xalqining yoqti yulduzi. Biz sizni naqitib yaratamiz. Sizni yubileyingiz bilan qaynar qutlaymiz. Sizga salomatlik, teran qortliqqa qadrlik. Ko'zlaringiz ko'rib tursin, quloqlaringiz eshitib tursin, tanalaringiz sulab tursin, ovuzlaringiz jirlab tursin, qo'llaringiz o'ynab tursin, oyoqlaringiz beyib tursin. Рахмәт. Менә шушы Хәмит инекәш күп еллар элегенде машиналар кадерле вакытлары ул вакытны. Уфа урамыннан китеп барабыз. Миңа кул булгай берәү. Шунда мин даңа кул булгайм инде. Ой, мәйтәм, сәлам. Кычкырып та өлгермәдем, маша сөйләп барып бәрелде бу. Миңа карап барып. Шунда мен инде кайгырып, жүгереп килдем. Эй, Хәмит апаем, мәйтәм, минем аркылы. Халит абай, сине күрү миңа бер бәхет ди. Машина тимер ул, мен икенчесен алам иртәгә ди. Менә шундый кеше ул.